No. Me, I use me. Actually, I'm Ethiopia now, but I was in Gambia. I go to different Africa to do this thing. Yes, you understand. So I suffer a lot. I suffer a lot. Yes, yes. I'm the one who sent him. I'm the one. So 1,200. That's $84,000. 84. So 70 kg is he's supposed to give me $10,500. You understand? Oh, okay. 10,500. For 70 kg. Yes, he's supposed to give me 10,500. Okay, 10,500. No, 10,500. So he sent me 2,700 with sending money. He said sending money is 300. Only 3,000. This in 7 months. So do you have his picture? Of course, I have his picture. I have every evidence. I sent to Manal. I sent for her. I show her the text. Everything. I know him, this guy. Just a minute. He say he's in France, right? Yes, he's in Paris now. Okay, just do it. No problem. Yeah. Just la 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 la. Guys, شاشة ما قرعدان. شاشة قراعة ما حبقول. Okay, that's right. So how much is remaining now? 7,800 is remaining. Now almost it is 7 months. So you sure there's no risk about him? Yeah? Everything is delivered. Of course, even I have evidence for everything. Everything is delivered. Yes. Okay. لعقت قارو صدري هسه كوني وحاسد هذا. أيوة يشهد. عافية. Okay, just a minute. Nomor marqaan dadkii marqaamayay waa idin dhamaatay. So where are you now? Now I'm in Ethiopia now. Addis Ababa. Even Allah in Gambia, Dahir, Warab al-Kaaba in Gambia when I was working. I can introduce you a good people who are safe. Okay, Wallahi, I was there for 3 months. I was eating once. Okay. Once everything, you know. I think I have his number, this man. So let me to call him. Okay? Please. Okay. رستا ما هذا العمال. Okay, just wait. Afsalaam ya Dahir. Boqo shidan yahay. Soomaali miya? Waa shidan baa. Kuwa Soomaali. Muxuu sameeyay? Garaaba loo soo diray gabadha Itoobiya garaaba soo diray. Lacagta kala geliyay. Hadda xaq u leeyahay dowladda caadi. أراديو سوسي جوجو عرب دريش عادي ما قف حق بني آدم عادي ما عاص. خاتكم حلال بامر. قف كستو حق استسكالني ويعرفوا هذا. هذا قبل كذا يسوق حق بني آدم وحق واحد. يا كبر مركز هذا يسوق كبر هذا. لكن مين اللي يراهد؟ قف مسكين وإلا قام بيأدي إني ما تقعنا. لكن قفتان وحي فيري وحن فيري وحن وتراجع وحي الحين. نحن الصومالي ذا لبرايا. هنا وحي الهرمس. صدرنا والله سيال عكسه. دقيقة ترجريان. ما دام يقول حياة. سوي وقت سلام قاري. سلام يا أسماء. دايرو ميدين ترجمات إثيوبيا كي جاي من أنت. أسماء سودو لكن كوارج جيبوتي هاسكو سقرو إنوالي قانا.
እንዴት ነሽ የኔ ቆንጆ ሰላም ነሽ? እሺ አልহামዱሊላህ እንዴት ነሽ? እንዳይደብርሽ ብዬ ነው። السلام عليكم رستا. Who are you? Hello Rasta. Hello, who are you? I'm Dahir Alaso. Ayo وين؟ نيل يا داهر علسوي. Ayo وين؟ نيل يا داهر علسو داهر علسو. هلانا كاسو هلايا. I don't know sir. Hello. Two. ninkan tiktoker waa daahir wala yaqaan. Yeah. Oui, allô, bonjour, c'est Mohamed Ali. Laissez-moi un message. وقفتو سؤالي Soomaalida maxay ka fashaa waxyaabaha yarka ah tuuganimada maxay ka fashaa wax aan macno lahayn todoba kula hadii u tartaa Allô? niyo gabar aad garaabo ka qaato Ethiopian ah tin maxkamadda oo ku rabto ma ka garbaxaysaa hay maya oo jaraya ma ogola okay qaadkii maqladee yeah okay عدين في أنا هيسا waxaan ku sameyn karaa kaliya horta community oo ka shaan fahmt እሺ መረጃሽ እንዳለ በጣም ወሳኝ ነውና መጀመሪያ ለኮሚኒቲውን አሳያችኋለሁ አለሽ። እሺ ችግር የለም ሁሉም መረጃ አለ ሁሉም የሰጠሁት ሁሉም ነገር አለ ቪዲዮ አለ የሰጠሁትም ሊነሱ ያወራነው ቴክስት ኤቭሪቲንግ አለ عدايمي يودن يمسج أنا يسوي كوضح هذا اللي وانا هيا بيكو تري كل بيجو يسطو سو even انتنا مسكر አለ ለሱ የሰጠው በቃ مرخاتي قاعد تقولي بحتى وجهه قاعد بيكو تري قفكي فرنسا ያሉ ሶማሌዎች በጠቅላላ ያውቃሉ ሶማሊዳ فرنسيس كجوكتو دنبو يتقانا okay just مدحير المسؤوليه وي አቃጠርሽ ልጅ መነሽ አይዞሽ እኔ ፍቅር والله العظيم ማለት ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ ነገሩ ላይክ እንዴት ነው በጣም አንድ ነገር ለመስራት ሳክሪፋይስ ስታረጊ በጣም ስትሰቃይ በጣም ያምሻል መበላት በጣም ከዚህ በፊት በጣም ብዙ ጊዜ ተበልቻለሁ ግን ይሄኛው በጣም በቃ I will never let him because I know how I suffer wallahi I was without food alkush 3 ወር ሙሉ ያለ ምግብ ነበርኩኝ እዛ ታመሜ የታመምኩኝ እየሰራሁኝ ገባሽ ስለዚህ $1 እኔ ሊበላኝ አይገባም waxay tiri lacagta marka qalbigaaga ma aragtay aad ku gubato lacagaad cuntada iska soo xidhay ay tahay 3 bilood xataa waxay tiraan cunto soo cunin lacagan meel dhigo shilin bishil ku buuriye markuu yahay xalaal leedkayga way kaaga xarun kula tahay ku tiri lacag si yar fudud ku soo gashay dib ma aragtay laga qaato $1 xataa anigo kale in la iga cuno ma aha bay tir xaq ma aha ይገባኛል የኔ ፍቅር ግን አንዳንድ ሰዎች እኮ ትንሽ ስለሚያማቸው ነው ጭንቅላታቸውን ገባሽ ደግሞ መስረቅ ደግሞ የለመደ ሰው ነው የሚሰርቀው እንጂ ጤነኛ ሰው በፍጹም አይሰርቅም انا የተለያየ ችግሮች ወደዚህ ስለሚያመጡ ነው ግን ካሁን በኋላ አሁን የመጣሽው ክፍል ዳህር አለ ሰው ይባላል በጣም ጽድት ያለ ሰው ነው ይመልስልሻል አስቢ በቃ እንትን አይደለም ምንም አይነት ችግር የለውም አይዞሽ ፍቅሬ والله በጣም እኔም ሰው ሰምቻለሁ ዳህር በጣም ጥሩ ሰው ነው አሪፍ ሰው ነውና በሱ በኩል ሜቢ እኔ እንዳውም አሁን ተስፋ አገኘሁ እንጂ በጣም ነበር ምናድረው በጣም ነበር ምቃጠለው ግን አሁን ጉዳይ አንተ ጉበኔ ዳህራው markaan adiga ku helay baan dad badan baa rajaan helay ku tiri hadda markaan adiga ku helay way dad badan baa igu daahir waa qof wanaagsan bay tiri wax wanda lij indeed seetin ibalaal qoy sarto gabadha wiil raga indeed tasaqayay seet lazaw asbi gabadh waxay ku tiri soo gubato soo shaqaysato soo dhiiday sida wiil raga lacag uga qaadan kara ለዛም አፍሪካ ሀገር እየተዘዋወርኩኝ አፍሪካ ሀገር በእሳት በፀሐይ እየተቃጠልኩኝ والله ሰው አልመስልም ከአፍሪካ ስመለስ ብታይ waxay tiri afrika markan ka soo noqonay hadda aragtay way tiri lacagta san ka soo shaqeeyay bacad ciidan soo dhex wareegay ibabaydan garatay hadda idin arki lahayd bay tiri lacagta markan ku dhidaysan oo keen አይዞሽ ፍቅሪ አለ እንደዚህ አይነት ችግርም አለ ከዚህ የባሰ ራሱ ታይዋለሽ ግን ሶማሌ በመሆኑ እኛ በጎሳ በደንብ አድርገን እንታወቃለን የሱ ፎቶ ደግሞ ረቅ አድርገን እንጥለዋለን ማንኛው ሰው ደግሞ ይዝልሻል ችግር የለውም እሺ አንቺ ብቻ ቀና ማለት ነው ያለብሽ ሰርቶ ደግሞ አይፋሽ ነው የሚባለው በቃ እሺ የሰራሹ ላብሽን መቼም ጠባይልም የትም ቦታ ኢንሻአላህ ይሆፕ ሶ fiir waxa weydiisaa ninkaan ma business raa ka dhaxaysay ku aamin ninkaan jibutiyan weeye madrasa laha qaraabadu